Pre svega da kažem da ja mislim da je ogromna većina građana Srbije bila preponosna juče tokom govora predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića u Ujedinjenim nacijama. Govor je bio iskren, hrabar, izuzetno precizan i na najbolji način je predstavio poziciju Republike Srbije, ali takođe kakve dalekosežne posledice može imati kršenje međunarodnog prava i principa i Povelje Ujedinjenih nacija kada se krši u slučaju manjih zemalja kao što je Srbija. Onda se to kršenje principa ponavlja i u slučaju drugih zemalja. I pravila se moraju poštovati, principi se moraju poštovati, Povelja Ujedinjenih nacija se mora poštovati,